the way they drop too. No, we are the supremacy defenders. Italian one blood Julia. Me I tell you now, CJ Pasweri. Anapasua. But let's go sound down. Natural beauty, royal. I've never been someone shy until I saw your eyes. I had to try. Oh yes, Taurus Riley. He is royal. Oh yes. CJ Pasweri. Oh yes. Kameme kayuka mwingi muthenya wa Friday. Cocktail Friday, JKA Sija. Kama kawaida kama rawa JKA yuko wima. And just like this sun light up the earth and you light up my life. That was CJ Pasweri. I ever see the smile so. How no the weird oria wa maji de gotingia ra nyimbo ici. Ndio le kuauri. Ukiambiriria guikoroka rikare ria Gen Z ri etithie ndikitanagira nyimbo wene ri ya kuigwa mundu okwandikire SMS ya generation ino ya mso akwa rwimbo ru rukinyire mundu simu zilizimwa naraini gekojwo kameme kayuka mwingi muthenya wa Friday ni tuka kwigangara njitagwo board chair Gathaya Dennis njitagwo section goni watho ita good afternoon Friday tariki 15 mweri wa December mwaka wa 2023 brenda tombe tucokiria andu akuria uyule gatho kuna akayole imeweza ri yombo tole kasabun ndaitango hivyo Pasweri kasabun yes watu wakayombo tole ni manyitire shaja mukogeni wega profound wega na meyumiria na njira nene remarkably asante sana that was nice ndaiwe meja donk ko uri ground nayo ena ground wega yes that's good ndio ora na muso ode bothoni ndio masi arro ready ora kene pasua ni muraini yarama raini ciama ceithiete yo ciake nake gathio ciama cigakuhaniriria Pasweri ni acitaganura cia Pasweri ciana riu kiria kimera kia makongo Raure the historical Kimlel goat auction yes ne munaro koro weku wa mburi kuria mwena wa Luguru Baringo yamionie muthenya wa ira yes ndio Baringo ya muhuro na of course ni teithagia muno community ko tondu tikondo kuingi kiundu takiwe cokanagiriria arimi a mburi mbia makahinga stage githemba kiu wega riũa rĩmwe ndiria kurendirio mburi ngwecia nĩ 3,000 nĩ 3,000 marathondeka kindu around to the tune of over 20 million yes na president no ragitongoretie ndeto na uhoro wake ajio ni hayati mzee Moi yes okay bakinia via Kimalea I don't remember him going I don't remember him saying nani tanunua buzi I don't know kwa anathi no I can't remember but Uhuru went Uhuru anathi onaria mbere mathire riu na his political mentor Mugathe Moi yes okay Dio I can't remember Kibaki going neither orojo ndo tukuria riri former governor Kibemia ucio ndangirigwo kandaria thie Kimalea and of course it is not usually a very small affair yes githemba kiria ndiraiguire cenjie giteng'era ri yes ti kaundu kanini na Mugathe nake ri umenye ugithie ku you are at his mercy okorwo we munene thirikari-ini tondu ambire arekira capping ya thogora wa mburi arauga tutikugura twagurire ki mwaka muthiru yes ona kidera me maisha ni mongerereke
Niramenya 1 year down the line. Yes. Thogora wa indo ndithiete iguru. Yes. Urauga burito ti kumigura uria twamugurire mwaka muthiru. Auga mwaka ucio ngimagurire 12. Uyu meku na arabororia andu. Indi aroririe makinyie cigana. Na kikiri ndikirauga atiri peptini. Wekiri na kigetagirira gutanuka atongoria. Kuma fora. Peptini. Arakiga riu nimo ukingata andu na matigeka atia. Na matigacoka. Yes. Aya mauga nimekugura 13 ri. Nimenderio ucio. No nie na mwana wa mau. No VVIP diet haria nene marari. Yes. Maraugite 12.5. Arauga ndaroya matano. Bana. Ya taro hapana. Bye bana. Ai bana no. Bana. Kisha 13. Hiyo weka 13. Daradiru na kia matano. Yes. Andu mugathe ri. We mundu ciria thini wa thirikari ri. Ugikorwo wenyeretio ni kindu ta kamwako ri. Nie ugutengeria. Ono kuwa Moses kuria bwana wewe si mtu ya mbuzi 100 bwana. Wewe weka mbuzi 200. Weka 200 na ni 15,000. Munene ndina kamwako. Munene ndina kamwako kidogo hii. Bana hiyo sasa wewe. Hiyo bana. Ale besire maragora ni na mwana mau Origiji mutongoria waitu wa kirima ni milioni 18 na ithano ito araugire omakugura mburi ngiri imwe mari eri. Yes. Mwana hau abe amenye ni twamenya gwaku thi guku ni twamenya waku tondu mburi ngiri mburi ne ciake ne mau mugikiunana na nuthu mundu ainuke na ciake matano ri ona mutigakiunana na nuthu tikono ta turaga muthuri ucio i we kuwa mana na koma he matandatu riu mabura megwaku mugathe rigiji tokenya ragorire mburi magana mana mutigeni nona mugeni na family yaku bana na nitokiruri mutana ono koro gutwetiro hari asagana letuka. Yes. Nyamune tukehihiria asini tuwe nao noga tuthecero ya mbere tuoka na ikundi o gikundi yoke na rutara. Yes. Na rau it's okay. Ana polisi lorete magana matano. Yes. Ona ni akene anazigara ona kugugugu. Atigo na matatu ma pepte. Tondu gukirio maraboca hiende. Yes. No regichiwa na twajie moja bana. Regichiwa twajie moja. Hata kama ni mbili kila mtu. Sasa hiyo ni sawa. Mchukue kila mtu hiyo sasa alafu basi. Tuende sinamna hiyo. Munene wake na muhithukiire. Munene waku kugondo yauga na ndungikararia tuiko twi handu marutaine ni viauge andu akwa kameme ngwiciria no marute mundu 50. Na nazo karauga atiri na tutirari horo wa ceki guku ona mugathe ni kuri political checks hau ni waramakamatire. Yes. Araugire gutire ngombo na gutire ceki mambo ni mawiri mundu aigirire bari. Yes. Uhoro turikirie ha turarikirie handu hariku ona kenio ni kuri political checks tutarogo rogwito kwe mutongoria wale ku wathiurukagia ceki imwe thukuru 8. Iwa yale ceki ya display. Inde orurire macukuru na makanitha. Yes. Na nitwamihuriire ruhi wega na kiria kiarutagirwo yake gitiecoka gwakwo tugatigo tukirumia anene a macukuru bure mbeca ciarĩirwo ni headmaster na maciamani ma miradi bia nĩ twanĩirwo gũkũ nĩ waciri kumbe ceki yokire ndegithie ceki yarĩ ya display nĩ ndami na kiugirwo nginya ngemi gwe nginya mũgathe nĩ oĩ ũndũ ũcio rĩ ndũrakĩona ũrĩ kuo ndũrakĩona ũrĩ kuo no rĩu andũ ndĩraiguire thari. Yes.
Andu ave thirikari ndiri. Yes. Ndio marabete kuga toro fai. Au atira goro githemba kiu mureci. Na gutire ceki. Gutire. Na gutire thire. Mtu amba ana pesa bwana muangalie. Ara kuna cheki hapa. Ndio yuria. Ego mundu ndathia akuite mbia na mondo. Turari kana mugathe ona governor witu mutiyeku Kang'atari. Run down to the elections ri. Ndiale Murang'a. Kang'ata yuka rugamite na shuani akirwo. Hiyo 50 si ya governor bwana. Una governor ya 50. Munene guku tutikira ya shuani. Muno na bauni tuthakagira bauni. Roko ne bauni tokaumagario. No kaurithia ruhi. Bana. Kana 50. Aka 100. Kang'ata. Sabina. No ko bereire. Alice. Sabina, wamaua. Kireria hii. Jikia ifefte ne to kwali. Na pesa ta icio. Icio oko kwe pesa tagacho keri. Ndugacho kerio. Icio ne biria cia riri. Kanengera pasweri mere ne to kwali. Icio ithiaga uguo. Iyo imeenda. Wewe jaza 100. Uja kuleta 50 hapa ya gavana. 50 si ya gavana unakuja kuleta hapa. Ana. Sasa huyu muungwana bana. Nataka kizi ya gavana analeta 50. We kwa we muikari uruke mondo. We. Kana we mutengerie nega project. Ni okwenyera. Nya ndwe ngimukarario mwire ndiri. Agikuria we wira kana nduri. Na kene hari akuigite ri. Na okorio we na rungathio. Na niyo ro ndira wonaru. Hari akuigite ndungi yanya. Yanya na 54. Ekezi pesa hii. Akomiti makiria. Akomiti makiria. He has brought the house down in Kayole. I tell you. Yes, gentlemen, is flames and fire. The family is also very blessed. Another Jackson Fries. Number fire. Yes. Okodego wakamembe kayuka mugito Kwigangara jitagwo board chair Gathai Dennis. Jitagwo Sejen Goni Watho ita a very good afternoon. Yani QS Joram. Edaga ideka. Alagwo muthe mucokothaga njukite nei. Ne kwa meba. Ndo araka kure Plan City Constructions. Akwiria kaga monstrosity. Wira ni ukimo. Mundu reho kirwo mwaka wa 2. Ana mseso. Hiyo si mseso. Hiyo ni more. Bana sasa baba. Ndio, bana sasa baba. Huyo ni mtu amefunga silingi proper. Umero utaria le mundu na huyo mtu yako na pesa kama kasia baba. Pesa yake hata mumbungi hawezi ona. Mtu ni pesa tu huyo. Tajiri. Huyo ni tajiri bwana. Huyo sasa hafanyi kazi pesa inamfanyia kazi. Ye Mustafa Wangarari gaduka-ini. Baba yawe kuria Nyeri open air market. Gashuje driver wa mwihoko route 160. Oh yes. Arauga tugaithia ndere ciothe cia KSMT Sacco na Suma Sacco. Oh yes. Makoro kameme-ini. Oh yes. Ima sana. Wage muno ni Marite. Marite? Yes. Ndaga ideka. Ule wa kule kwa Semindu. Yes. Imesalamika. George Kuria, how are you? Yes. Ima zaidi. Arodi ya ndia JKA address. Wewe kula jaro. Tulia tu. Cheza chini. Tulia. Yes. Vijika ugare kuria Naikuru. Ona Jathi Wairia. Asante. Hario pwani ya Njoro. Idhike muno. Yes, Moshoba United Paint. How are you, sir? Oh, yes. Matigari, buru matigari. Kuria Nyeri. Na tawara wage koni asante. Raija waka robu saku warauge farafara rehete athi guku Nairobi. Oh yes. Na gari KDG 908B. Asante. Gethurai 44 kwa wajo anire. Nikuwa mukanjo mari.
Devake gaithike. Aja alikuwa mali mukanju. Yani. Wema sana ona shiro wakubwa seeds. Yes. Asante. Netugire twina besha. Wega ta wega. Is Charles Thianga OGW. Amekusalimia. Nimesalamika. Nyara kihutika ndu ya kiuma graduates umuthe kure UON. Umuthe kuma na graduation na University of Nairobi. Yalingirwa kindu gitwa Masters of Law LLM. Yes. Congratulations. Na graduates the Ginyape shoot wako kumidima. Ginyape shoot. Yani. Zali graduate. Congratulations. Na ndora agi gurona ata kwa igima kigirotho bedesi ya kautuka. Mata ukaruga mabunge mbere yako. Amundu na ihinda riake. Wonderful. Na kuhira ginya KU no kuma graduation. There is so heavy traffic there. I am not sure yake KU kuria join ni UON. But KU is so a lot of traffic there. Okay, I am not sure. No, generally the roads are very busy. They are very busy, very busy. Ndege nyendie kana yakinyire nyahururu. Gotigete arehete thina muno evara. Wara na ikuru ri. Na matuko ya mareuma namo ri. Gwicia ndekuguthite Jasa. Meiro lire kumucayagia. Ndwe yake ngari yake. No ndewe kite mathabu make. No ukore traffic. Na no ngorete update ya ruhonge rwa Kenya. Ndikana barabara ya mai mahiu nayo ni hingukire. Yuma snola. Yes. Iwe ko ifara no gitumenyithio ria kuhanda. Ithaka wa matunda how are you? Yes. Kenda ina ndagika 44. Haya kama thambarathia tio mu. Reure. He video koretwe Kenya ng'enda-inĩ cio kinyaniria cia kĩrĩu social media na nĩ ũhoro twanarĩrĩria na andũ amwe magĩtuĩka very wow atĩ nyũmba nĩ ithamagio. Yes. Nyũmba ĩtarĩ permanent. Yes. And we have seen a lot of you tag us in those videos tondũ nĩ mwaiguire tũkĩaria ũhoro ũrĩkũ. Nancy Sifa. Ona nĩ ndiamenya nĩ ithamagio bodi cia andũ wacaire nĩ ithamagio. Nyũmba nĩ ithamagio ya mbaũ. I have never seen that. Kada ya mabati. I have never. Now you have seen it on tape. I saw it. Na kwanja rĩu aya nao nĩ kũrũria tondũ marathamirie kanitha. Kĩgongona nĩ gĩathamio. Na ngwĩciria no, I saw the picture. Oh, they were exactly. Ginya mwathi. Wĩra ũcio nĩ ũrĩ mwathi. Yes. Na kwanja mwathi ũrĩa wathaa kanithari. Ena banga. Hau henda mũndũ very firm. Ũgerie kũrehe opusi ya gũtema. Kwanja urugame mbere ya mwaka ũgĩthiĩ. I am not very sure where that is, but the general typography looks Kiambu-ish. Nĩ kuhana Kiambu. Andũ aku no megũtwĩra we will know. Nĩ megũtwĩra kwa arĩa ndauci cianyuĩra. Na video nĩĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa reels cia page ya Kameme FM official. Ũngĩthiĩ na Kameme FM official ũkorwo ndwonete ka video kau rĩ thĩinĩ wa Facebook na TikTok rĩ nĩ ũgũkona mũthoni nĩ magekĩrie bena Stacy. Andũ acio na kanitha ũcio ti mũkuhĩ. No kanitha ũcio nĩ mũnene ũngĩũrora ũrĩa ũigana rĩ. Yes. Ona arũme acio nao nĩ ageria. Na ngwĩciria planning ya kanitha ũcio gũthamia rĩ ti aira. Yes. Wĩra ũcio menya wambaga gũikarĩrwo thĩ. Yes. Rĩu mwathi na technical team yake. Yes. Magacora. The movers team. Yes. Tukauma ũũ. Haha karũgĩka karĩa nĩ gakũgũithio na twarie na wa mangĩ tũmwĩhoe thara wake ũtũgũtwo tondũ rĩu tũtingĩgera bara tondũ nyũmba no nginya ĩgate na nĩgetha ĩyune rĩ nĩ amagakorwo thutha macaria nĩ ũgoka ũhana wega arikona ũru mũkĩrĩa rĩrinda nĩno kĩrĩha woka wĩ mũrebi nĩ ngandirũ nawe ũkanyita thutha ha mathabahu-inĩ rĩ ndaũ cecie gĩthama. I can only imagine the run up. You know that is a phenomenon. And there has to be a reason why the church was moved. Yes. Dry imagine menyithia icio citangathĩtwo maita maigana ona ta kĩhiko. No promo no nginya Irani. Yes. No magawĩkwo promos, mentions na flyers na post na reels na tũramũririkania keri gaka tũrorete
niko turathamia kigongona Sorovia wa thirikari oka guku wathimwo nikuronekanire athuri aria makire muthingi wa kanitha uyu ni mateire ikinya hau kanitha uri ni hana thari na gavana ni augite ni arenda gwaka nathari na no hanini haria turathiirwo ni harie riu ni ungienda gukiririkania ndudu ya thuri ya kanitha ni tugoka oho yuthi anake andu ni marahoya matikanoke mari ahunu muno ni undu wa guteha kwa ihinda riri twarikia service ino electrician witũ nĩ egũciroria ngirobu tugatongorio nĩ bendera ya kanitha Wanjoibu nĩwe ũgathathama na ũndũ ũcio wĩna igai tondũ ũgakorwo hana mutha wa maathani ugai arathimwo na itu rĩa kũmũtongoria no wega ndĩmũthererie cioro tũtirakua icio nĩ gũtharia Candi nĩ twegeretie kwanjia nayo yoi wegĩkeka na nĩ twenda ũndũ ũcio wĩkĩke na ihenya tondũ twaũceta heo hiki mchungaji arohithani Ando kanitha ũcio kwanja maraũthamagia na rami ũcio arathi na rami yes no rathire white no that is those people should be given ministries to coordinate no na arũme arĩa mararutire wĩra ũcio nĩ mabatiĩ gũkũngũĩrwo na njĩra ya mwanya marathi na white line ya rami wega and they have signage nake mũmĩathi yes arũgamĩte mbere arauga haya inua kĩgongona kĩrathi na rami nĩ mũramenyithio kanitha ũgĩthama andũ othe magakorwo me mwena wa nja wayo ti thĩinĩ nĩ gũkahũrĩrwo reri cia kũnyita areba wala video kwenda mithandũkũ mĩhũrĩre gũkũ ũngĩrora at the bottom yes nĩ hahũrĩre mithandũkũ their handles nĩ ũndũ wa kũnyita to kanitha ũkĩrũa mabati na ibati no rĩteme mũndũ yes thutha ũcio Simon witũ nĩ araugire nĩ gũkũgũrwo mahu kilo 30 marĩa acirika arĩa matũthamia magacoka marĩe wĩra ũcio nĩ tũrorio na andũ a itũũra arĩa matarĩ a kanitha ũyũ tũkĩna igongona mbere ĩyo rĩa gwĩcurũria mũtharaba wa kĩgongona ũtũtongorie na bathia ya hekalu no I would have loved to be there never get the public participation no that is a phenomenon andũ arĩa angĩ megũthamia kanitha mũtwĩte nĩ maripota maitĩke hau kĩũngano gĩkĩ gĩgĩthamio no nyĩmbo na andũ hiũ na kũgoca gĩtagwo materia Muhammad no it's a phenomenon rĩrĩa bĩakwa nĩ thamagio ũgakuo wĩ mũgima ũguo na ũgathiĩ ũkaigĩrĩrwo no wĩra ũcio ndũraraga na ũkaigwo kwaura mbura ĩmwe ũgacoka ũkaigua rĩu mwanĩrĩri mũndũ wa manĩrĩra rauga rĩngĩ athuri nĩ megũtigua kanitha nĩ ũkunwo rũgũrũ kidogo wehere kĩguũ tũtinaũra mathabu tũrawĩigire njĩra-inĩ ya kĩguũ
That was one word. Spectacular. Jadi wa iria. Mwandirino ya thiriri. Na nakiaria masaga mifuto. Mundu ndakano kiasagite ndakaratige mugutho wake bara. Itondo mugethange kile. Ndungirekia. Urekagia platoon commander auga aruta yes todo acio mako mekirwo ginya kindu gito trooping of color yes it's an entire battalion ndungirekia mwathi ataugite yes ona mubuto ngigwa weja mweko muragera handu haina muri ni undu wa andu aria mari mbere ri yes platoon commander no ginya arore amwathire ginya speed to muhota gutengeria andu aria me mbere tondu andu aria mwe thutha ri inyo ni nyue break pad ri na disc ni nyue me mbere ri ni free roll riu yaki undu mungi matengeria structure ko bofa namo chongereria nguraro yes it's a very serious job. No, it's a seriously organized operation. Originally done by the Backstreet Boys. This one is called Drowning. Hadi wamepiga hiyo cover pasweri kali sana. Data wazia Lucky D. Oh, Lucky D. Yes sir. Wamepiga justice. Original room nero to hagaire tu na ruoreria twari marika mau ira no madedicate na giranye yes gira karaboka uri don't see my love now every time I bleed I take you leave in my heart yasikalizaga oh baby I can help it in your love I'm swept away by your section 2 in Harry Pireto. Yes, we were way into the multi-party. Oh, Itana nige ozio. Agade nirona goni by the head yore. Naga uria watumanaga mwiritu etwa kora. Wewe ni ukuyo handu. Tuziko soka gothi handu nawe. Oh igayo gwetereire. Eda ikomina andu gwa kabebe tukigangara. No yes. Tago body cheaga thaya Dennis. Check Jen goni watho ita. Tutana thikora hiurenda twambe tuhure nduru nigetha tunengereria hotani ya 300 ngira muthe ni guthie teke. Oh yeah. Ni undu wa gwikira ciringi na itana ina. DJ Pasweri. Wale wa Jaba Digital. Oh yeah. I tell you, Cocktail Friday. Yeah man. Kwigangara. Kana tiririka vefiti. Oh yes. Ngene gututhikiriria haria hothe uri guku Kenya na kuraya na Kenya jetagwo board cheaga thaya Dennis. Jetagwo Jen goni watho ita. Friday ni ya tariki 15 mweri wa Disemba. Hii ni weekend ya 3 ya Disemba. Disemba iko namna hiyo. Na kwira. Ina namna hiyo sasa my friend. Yes. Weekend yenu weke. Oh yes. Christmas itakuwa hapa inanukia hapa kwa sababu itakuwa Jumamande. Hapa tu. Ndio hiyo. Itakuwa hapa tu. Kwenye pua na wengine wetu tutakuwa kazi hapa tu. Hapa tu. Tutakuwa naam. Jack kinyozi kuma Sagana Kirinyaga. Moirore wa Samitho Gotobela Hill. Gathogo kuma kuria Karure Kahuhia. Auga we experience yo ya gukua guthamia nyumba nayo. Yes. Kuria auga ni kumathamirie duka. Kuria Kirure. Kirure kage mane mathamitie duka. Yes. Thank you very much John Wanyama. We akoro haria Prime Cut Mihango kwa nyina wango. Wewe buchire hau mbere.
Tuima sana. Yes. Yani yangu kinya ko kwa madhari. Ende mugucageria kembo. Agathondeka kega. Yani. Akale ndo muhoreru. Yes. Shiro wa Uhuru Market. Ngi muno na Lilian Wasaki Electricals Dandora. Ura wa Thika. Wainaina wa Moroline. Dereva ya Moroline. Yakinyire. Araugo bothi uria para ya Nairobi Naikuru hana. It's crazy. It's crazy. And it's going to be crazier tomorrow. Akonjirite atiriri. Anyitirwo ni jamu akiuma Nairobi rucini agithie Moro. Agithio kahora. Akinya Moro. Yes. Akuwa Moro thaa thita. Thaa ici ndakinyite Limuru. Akiuma na umino umire Moro thaa thita. Ndakinyite Limuru. Ona minoga. Ajira umuthi hatiri handu no ngithi na speed ya 80. Koguo nake ikinya nyama kimare ubao ethi. No, it's the road is really snarled up. Na ni uhutho na rucio gukoro kuhana uguo. Rucio it will actually be worse if you are in an event rucio. Plan early accordingly. Wala Naikuru, Nairobi Naikuru. It's gonna be heavy. Ndio kwa taru MC otigiri hanini ateria igongona. Weta wote. Agithija hururu. Ano yakiara yakirwale. He mundu wa itoro ngetwarithagia. He mundu wa itoro ngetwarithagia. Tukwamite. Nderio jamu-ine no njukite twena kinyanya. No, but they're doing an incredible job, those two young men. I tell you. Thai komie na ndagika 44. Nikuratukana ruo muthe. Ya tiriri kama thama. Yanakimbia zaidi sana. Yes. Yora mwai ko bale kuia. Ndagaitheka. Arori atiriri. Ni murainuka thio gukara tumutigire mahiu. Utirainuka. Na mutigatigire mahiu kwanja ng'ombe cianyu cie bara muno. Ututigire mahiu na mutiratuania mahuti maria ikuria. Ndio ngetigirwo mahiu. You see, tare rugongori. Ugitigira mundu mahiu tha ici ri. No mwoko mubange haha. Ni ukumuona cia muhuko. Wakimugira udi thiguku. No rihe wega. Around this time rave. Nitwacoka haria twaragiriria. Hari you see men. Tutiko andu aguthi guikara gicagi. Yes. Timuno. Muno kira twikaga ri. Okonta kwanyu tumare mutumia na ciana. Mabe maikarage ku. Where uka make appearance. Especially goroti anyita nu muno ri. Ekibira. Mathieni ngethia citana bata. Yes. Nigala nawe uka make entry. Grand entry on the 24th like a king, like a boss. Tono ame anayo ngithigo ikara ku tena ni ukuhuka mondo tena. Remo tumia akudage kwa kuhiyo ni jeshi ku. Asa. No le uwe. Zai. Mani. Zai. Umane maida mane mare. Okora actually that would be from next week. They are in. Iwo kwa riwa ni maraba kwira andu aba mathie rugongo kidogo. De thutha. Githiaga from next week. Ni ngoka 24. Ngoka 24. Abe thuku mange tariu geke ru. Yes. Wa ne okora riu muthuri woika. No gecia tariu mutumia thigicagire. Ukona freedom ya kwiruka tha irio renda. No iho ya remati ya marugamia. Wetha mundu wa kunyihia hoi nake ukamaga. Niaje mems. Ukoza wapi? Mimi niko Nyahururu mashughuli. Ai. Nyahururu. Niko huku siku 4 next 4 days. Kwa yathi mwingi. Kata. Ade maragwa. Ni aromasi maragwa. Gitao ndagitari. Ade na ikuru. Ekandu othe matari guku. Ugekora ukinukania na nguku. Akinya leo boka ba gutukanirwo. Kaboka hororo thimu. Itha joramu. Oi. Ni turakinyirio wega na ndunaturia kantu akinya.
Ndio kolia kometa gite-ini. Ya kuyu horoci wao koma gite-ini utige. Turauga ni aturwo ni ngingo. Ni gede ona mathaa macio mwitoro. Guo ni uranurire. Ati guo. Ya. Guo kuraire gukiura. Cito cieha. Wethi haria kuona satire yaku ya furoro ri. Wewe guo cito ci hau. Broti yothe yaku no kianura guo ni mamenya andu aku merugo. Merugongo. Baba Joram, niaje? Kwani leo umeamuaje? Walienda kusago kidogo. Sasa ni mimi niko. Anu hapo kaligiro ni ihe. Nani? Nikaranja. Nataka nini? Wakina Joram wako. Hawako. Unaweza kuwa unajua watarudi lini matirona toge koro. Unaweza kuwa unajua labda watarudi lini. Hata wakirudi nitawaambia wako usago. Wewe utaenda huko kuwa join. Kila si alikuwa ile interrogate. Na ile confidence yako ulia ndo wagimaciuria. Walikuwa wamekwambia wanatupeanga bike yao. Ate bike yao. Wanatupeanga bike yao tunacheza nayo. Riu niyo mukwendaga. Sasa unaweza tupea. Mkwende wakirudi mtasesa hiyo mseso yenu. Na msioga na uambie hao wengine wanalika yao hawako wasinigonga onge. Aloshe yukoroka gira tendei. Ndio wanajua mbogi. Yes. Na mali routine yao buroti. Yes. Yako no wikara hako. Kageze ukaigwa ari garigiro. Yo no nake. Ni nani? Ni Mama Sau. Nilikuwa nimeambiwa nikukubuse. Friday ndio huwa tunatoa takataka. Tole yangu zinawekwa wapi? Sileta tu hapa na ndairo ni nitakupelekea. Tulikuwa tumeongea na Mama Karagu. You have no idea. Kwa ezi ati ugutindo horere. You don't know. Wewe ando takataka ni cio yago wewe no guciaga. Ona ndo cio yago ri. You don't know. Okay gwa. Kuna kuo mundu ndangeikara na thayo. Ngiyoke gwa ru kuma kundu kuu uthi. Kira kirire ni ugutha gutheirwo. Haro. Ni nani? Baba Joram. Oi. Ni Mama Sira. Kiateka anasema kuna geti farofu inakuago kwa balkoni yenu ya nyuma. Anataka angalie kama imefungwa juu inafungiaga watu wote. Wakamwa kile nyumba mithembere kuku. Mimi korao akubalo koni. Yafika wakati kaneli. Ilikuwa imefungwa. Sivyo ama ni watoto walipunga. Atukazindwa kwa nini mai ya ibadi tu. Yeye nimesema unaweza relax sasa, pole sana Baba Zolam. Ukutaka kusumbua. Wewe endelea. Aya na nigamu nunua kiti mpya. Wewe toa mchana huku. Eleki haya. Kaigira riu bathi ukahenda iri wacoka riu mathaa mathiangite kaigua nego nani wewe habari ni Mama Adis Mama Adhiapo nini Mama Karangora niambia kupati kwa simu. Akaniambia nikuambie tunachoteleanga maji Tuesday usiku. Uchotelee maji kwa sababu ukikosa kesho hautaoga. Na soteleo na nini? Ndio nimekuletea pipe. Yanga kinya pipe. Payo ya utairira mai. Chotelea ukisa chotelea Sky Plus tija unirudisi. Sawa. Yale kuwa ameniambia
ama wacha hiyo itakusinda. Kau rathi mweza nyina njora mukundu marira broti ngima utarakio ya thimu ukumutumite nduriri ciothe ukumutigite kundumira nginya ndurubu na gumba ya kesho kaigua thimu koya irajoramu eke ningi mathimu teka wegai haruruka kiandai he mundu cinagirira thuburia heruri nje gukune yo kijana wako basi niona wewe kuona ni dia ikara tajona thayo guku masani oiga haha masani wena nyanire broti ngima masani udio na thavuni teko esukari keviti koku murango wa bavu igoragwo na ki thambe kioro baba guthukio na iguru. It's about that time of the year. Yes. Like COVID-19. Daviwa idia sikala kaiwa se. Baba Jaram. Nimeambiwa niulize kama pusi yetu imeingia huko. Pana kama nyau yenu huko. Alafu hiyo bucket ya red ni yetu. Mutakuja kuitiza wale mulipea. Na msirudi hapa. Wena kwe maundu maingi mathiana mbere gwaku utoi. No. Keja pawa. Yakingwa. Kaula. Ba Joramu. Kao kwe baka. Wena ndo ende mukonya. Na neheagwo iria. Wamehe iria ndianagia muno ngigwe kiania ni ng'ara. Na kanyamu kau kayo ka iria ni gugathamba thambia. Nethie karie naku. Ndingenyuira hata thambitio. Ndire ya thambia. Ngekue. Keja pawa. We yoguo kiatwiriri. Tuburi turakigurirwo. Mugare mutongoria wa Kirima na deputy president le turathĩnjirwo ha na ndiri buri ciana uchichama ile cia kuria Kimalel. Yes. Kimalel goat auction. Yes. Na mutio tumerene ha ngetha tukiigwe kano tukirie ritukwenda tunyama turia twororo kimera giki tutikanengero iria ingi cia kiria ndangirigwo choko gwitwo no ndarigereirwo ndaigua ndeto icio mukwaragia ndari kana ndithembe ngi njiriga gutigwo nyoikari arugire ndibia ndaigua igicama ruguta arugire na thaburi iria tari ya cai ogiruga na thaburi ya gitoero acoko washunga kariguka kuri icungi rutithagio wira ungi ore ciga icungi ciothe no cia macani too bad reure ina bad you take riri utekirie cai muhiu ikombe kihuragirwo matu ndadeko guo niwe kaga oi amukira igatho kuma Great Hope Children Home korea Zimmerman wa ndoka PC Zimmerman twina arutani na ikundi kimwe kia aruto wa ufanisi Beauty College na mareketie igerio ri
tulikuwa tumetembea huko leo na makijira ndagicoka muno nginye Ngeithi na ona board chair mutu uria uratuikiriirie ri ukinyire asante na riu board chair kiruga ageikireirie ri board yothe gitino gamirire kiama yothe nikirugamirire kiama kiwima yes na andu acio ni akenu asante na makirathimo neguo absolutely na yu murathimo amina na daka Atua ni watengera muno coka haria uguo hawa safi we andu atucuhura ni ore turathie choka ho we choka ho kuneka hau weka ta MC cia rugombo on the house Ditima drop yo ne athirire fashion that is old fashion now. does Pastor even have that drop Ditima Ditima ne ahorire ageire goro igia goro gitengerio gitokeri ibaile Ditima ukagore 2021 Ditima none ndarutire no kendo ndigeirie ni karwimbo karia ga Ditima ndio no karirikana karaga sasa niko umepigwa radi hata tu athake thaici ndukagerie raiko vile bwana ndagika 38 na rugongo ni maramenyire rwimbo ruru rugongo thikũ ici andũ makĩmenya maũndũ nginya mbere ya gũkũ ũragĩthaka nĩ rũrathakwo events wega biũ ũrainwo nĩ Sunday na Brigade ametuma salamu anjĩra proof woli wakoli yagĩire PhD in religion former MP yes before woli wakoli that's good ne hujagia ana no guthoma no he's a very staunch church person I know that itonethiete nginya kuria gwake yeni kanitha thia kandoro na igaka yes I think I saw it on TV. I have gone all the way there. Dr. Bfolwa Kol. Wonderful. Kana gesha jamaa ko sete buga hede mwe. Na agita former vice president. Awarsa dictator. Awarsa dictator. Na agita darufu. Awarsa dictator. Trevor the shocker we boy day. Kidogo. What the Friday. I know a good friend Chris Kirwa. Napenda hizi sana, is a senior events organizer. Shout out to you Chris Kirwa. Sana. Yes. Kayan Karo. How are you? Friday. Yes. Walimu kemitu wa mureu. Ndakwĩria kũrĩa kũhũragwo nyĩmbo ici ndona ndogo ya nyama yũkĩte kũrĩa mũranyuĩra nĩ mwamba mũkona ndogo mũkakuona na momentarily ũyua bouncer ũyua bouncer magĩtwo na rĩtwa ũyua security ũyua wawerũ nĩkĩ ũyũ thina cara cia hwainĩ pasuĩri yaman ndĩraumĩra kana ndĩraumĩra nĩ wakahinga ta ithuĩ noro siga kroke 24 thaithana ngina thaa mũgwanja arafu hwainĩ tũgacemania harĩa Aluta Garden harĩa Quiver ateha Quiver ha Thika Road Quiver Lounge Quiver ugakorwo rũciũ igakorwo nĩ anniversary ya Trench Town Entertainment nĩ yo nĩ sound yakwa twanjirie hau ũguo kangemi tene mũno man high school tukorire rĩu tuna 15 years na tugakorwo sherehe rũciũ ngina Monday that's cool ũyua mũndũ ũrĩa wĩta andũ arĩa angĩ akũrũ kwa thũkũmĩte mĩaka 10
Yoke te andu akuru ale guka wa mita Ira carana ndagika imwe nĩ tũkahingira hau mũthenya wa mũthĩ mathaa nĩ mathira ma kwĩgangara gĩtagwo board chair Gathaya Dennis section ngoni watho ita homoka as loading